ozvučenje, pa ga čujemo i mi i oni. To su sve mladi ljudi, vidimo. Vrlo mladi, ali po borbenom iskustvu već izvrsni borci, ratnici, osvajači slobode. Čula sam da ih pitate kako je u kukuruzu, jeste gladni, je li vam lepo tamo u pomračini i slično. A mi poštujemo našeg neprijatelja, tako da i neku želju omogućavamo da je ispunimo, kao na primjer srećan prolazak kroz minska polja uz pjesmu "Učini bar jedan pogrešan korak". Arkanovci, tako je. Pa šta ste mislili, gdje ste? Koliko imate poginulih, recite slobodno. Preko 100. Koliko? Preko 100. Preko 100 poginulih? Preko 100 poginulih. Mašala, mašala, mašala. Jel u borbi sve? U junačkoj borbi? Tako je. Je doživjela poraz danas? Viteška Krajiška.